Kini kedai gadur dashan Meghalaya bat ni pedang subhai pi baro syakatup kubor mantaga janmiat syaban paj ki kubor ki bebunya ini pecwai ki mat bekongsan. Dawa Menteri Ketenat Rekod Kekia Menwanra ini kendon berperking ban kanglat ya ki kendun kendram kenip UG. Nangjur kejing tokit lo kejing syak penyap ha permadan. Dawa ke kun lingdo nong lait ban tokit ya kejing syak penyap. Ya syakmat ke KHEDC ban penbej ya kikam ban itu SEMH ke hima sora. Bat pelong jeng ekran Menteri Dang Badu ke Narendra Modi bat ke Menteri Dang Badu ke Itali ke Georgia Meloni harum mentah ke sini. Mentang inya pai shwa syaki kubor na keleng ke jela. Menteri Ketenat Kekot Kekia ubak wailat miki shela ula kentui ke soka pedeng benwanra igi kendon an ki beperking benyeda na ki kenrum kenram ha ke examen NEET UG bat ki wei ki examen jong kari. Aba penrem miki khubor badangshan ki bedai ke National Testing Agency ula ong badonkam miki kendon an ki baklan benwanra biang ya ke jing syania apneng ki kena puli bat ki kemi ki kepa. Ula ai jing mudru i kena puli ban omdu mensiem na ki jingja ki bedai baga jing pelong ya ki exam. It is very unfortunate event and we never expected this. But like the other in my previous statement also I have mentioned that since this being done by the central by the NTA, so no doubt I really condemn this, and at the same time I will urge the central government. They should, I think, even a few days ago the Union Education Minister have come up with a statement that from now on there will be strict action will be taken, and they will see that this kind of things should not happen in the future. Central government has to come up with something in order to gain the trust of the people of this country, because this has been happening in I think even in the past as well, because and we know that when this kind of things happen, it really demoralizes the student who gave the exam and also the parent behind them. Apa deng kejing kulmar badangshan hakitan ke lapangap ke bedon ke kaput ke jela Meghalaya badasam Menteri Sarkar ubak wailat miki shela ula ong ba ke ladon ke jingele ban penbej ya ke jinglong jingman lingba ke jingye keren apa deng ki ar jela ula keno ba ke asam kam shemna burom ya ke jingye te ke bahashwa ke balalam sya ke jingye kenat ki belajar hadu menta ubak shela ula yatu ba henriu nagi khat artli ki jaka kaput la dep ban penbej ba ke jingele kadang beteng ban penbej ya ki jaka badangsa haga ba baro ki DC bat ki SP jong baro artli ki jela ki le ban penne ya ka jinge trilang banyada na ka jing kieu ka jinge kenan. We should, as you all know, that we have really pushed for the border issue, and out of the 12 areas of difference, now 6 have been we have solved. So this time also the negotiation is on, and our DC, our SP are in close contact with each other. But the thing is here that especially from the Karbi Anglong area, especially from this Karbi Anglong District Council, now because they have been changing their statement again and again from the day one when we start to resolve the border issue, when we start the talk with the negotiation with the Assam government. Our commitment was to resolve it completely, all the 12 areas of difference. So that is our aim, our goal. So definitely this also our
our target is that we should completely solve it. But as you all know, that the most difficult part is to decide, and then and especially with the people living there. So it's not easy, but the government is committed and will continue to talk. But what our belief is, if we sit and discuss and talk, so I think reasonable solution will definitely come. Ki pulit kila pelong ka jing tokit halo ka jing yap jong u Thailand lingdo nong laj hakabai ka met jong u lalap na po ka wei kedukan sha haka shnong permadan ha Eastern West Khasi Hills hinin ka sengi. Ibahi yang hasem bat ka kur lingdo nong laj kila kentaj ya ka jing penyap hi da ka bakeno bakidon ka dak jong ka jing yakun ki dak mong bat ka don ka jing subah sniu namar ka jing lap ya upin ka pisa san spa tingka haka met jong u. Kekur kelalej banyak kendu ya superintendent jong kipulit hamairang dah keba dawa baki day ben pelong ke jing tokit ke bahok ada don ke jing lek sniu ha keba kipulit kidang up ya ke postmortem report bat ke jing tokit kadang ya chikmat Tenang liang zongi ro la pentip sa kibor jugaan tenang liang police station ro islam penslam lawan poe porong bebiangi te din ba hilai poe te serio ban pelang ro adu la poe ki crime scene ban le crime scene dekat ki forensic unit te hadin bala tab bangirang don sabar ke ji perkhat zongi kerang long da kumwe teng long la long kumba la don no to jing suspect mo ba la bun plat ni society mentah ka ni rujuk ba mentah nginang kum perkhat ni le se ke de ke jing la le bakla de le de ten re hadin bang la yo ban pli jing khang supo jing khang ko bom khang ka ba su kredap tang ban ne te la yu im man ba kadon ka jing song pher gen ba ki ben gi badon hadukan ru kila kalon te ndapet ya ka met jung brio kejat siliang la te tulai te nation tour la te towel ga towel bu pli ko bu ju kun kam ma la te nation tour but nalon ta la te sa tulai ba nasdin de on din jang la ta de ga ba ban nakaliang ka sang samakur kawan hari bran bani kendo ESP bani kren bani wat bani ke ka dal jong ka jingyap jong ba Thailand ban abang ni song mantan ni kren ban ni ong ba bangi ong ba nap ESP ru ila ong bangin simkhia ban ngi ru i banjor ban ngim sukut tang taski ban le akanika ban budin ban ngin ong ya kanika kes ban sukun otang taski ne ka sukun otang sitio artio ndai bat hadin sitio artio ngi aipor ban ngi ong ngin budin ban nga ong ba lada ka jingyap ka de bandan ka result na ka ikadaw ka jong jingyap namar ba ngimla ban ong kanu kunu ka daw menta namar ESP ru yong palaban ai ya ka ikadaw jong ka jingyap namar ka postmortem kadang ya menta kadang dan nigrems mentan ru ngadang supun cepot nigrems nga pensisya da ladap nem padam te ngin ap ya kata kai pon bat ngin sukut tanghane ndrai nga su ong ipi lada ka dei basya penyam bat kitu kinong penyam namar ba kidi bangat ka BNS 103 bat kidi banyo kat kejing saja jong ka an kam sukun ba kitu ru kim dei banchi ong ba lada syakem tang si lai benai sau benai lu benai kila yo jamin bat kalong apa penslur ye kinong le kam baman ban kharoy apo ka jalajungi O acting CM jong kahima sora ringkat bagi menteri kilalek banyi kendu yo chief executive member ke KHEDC uba Winston Tony Lingdo bandawa jing pensyai halo ka jing penslam ban ai jing itu yo CM bakilajit UCM lo ong ba ka council kadang up ban pendep shwa ya ki jing don kam baro khamtam ban yo ya katup jong kinong jit ban ula pentikna ba ansala ban penya syakmat ya kam tang lada kila yo pdiang ya katup jong kinong jit Ula ong ru ba on hab ban pelong ya ka jingjit siem namar sa uwei uba na ka kurs siem ula mi syakmat ban yakun long siem ka ba pelong ya ki ban pelong shwa ya ka jingya peliu jingmut ha shwa ban ai ya ka rai ka bakhat do
Ngala ong yaki man ti nakaliang ka junga ba di iya men charge ka bide pat ka ilaka ila ban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por ba nidang update yai acting chief ba in pendep ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ka jungi ba in pen biang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sa teng na kaliang ka jungi ba in pen bet ya ki electors ti naka liang ka jungi ila ai ka assurance muntan ba in pen state ya ka kam ba in layo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko bide berkasora syakamat em kapor tinggal ong ki ma nakaliang ka jungki kin bu timeline bat ki bade bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba long ka proses ka kamlong lengdi kat kum jing song thu jung ni mal pihak ban replace ki ha ban lech ki kur ban yo ek recommendation jung ki kur ni kita prokhoi ti specifically kam don ek timeline hendai ngi ong ki kat ba ki la ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi ki tang pada ka syong haki pada la ki la ban pendep kham kloi ngi la ban pendep ka kam ha ka bide bat ka hiwa sora Ka Jaintia National Council lani JNC but JSU kala pelong ya kejing ki DC office jong ke East Jaintia Hills ban dawa badai ban pensange no ban pelong ya kejing pensngo paitba lani ke public hearing jong ke Shri Cement project haga apu artarik ujemang kinong ki kala dawa badai ban pensange no ya kene kejing pensngo paitba nama kejing sngo khia halo kene ke project kibo badai khmi kila khmi bnya ya kene kejing ki ban penne ya kesuk kesan Ka Meghalaya Indigenous Women's Council kala persya ya ka jing terwa banbu ya ka Shri Cement bat ka karkhanati maushun hashnong daistong East Jaintia Hills da ka ba kala ai ka jing ujor shikibo penya district bat ka jela habakren shikala patai khubor ka president ka MIWC ka baidai Grace dekhar kala penpau ka jing sngo khya halo ka jing sha penjot ka Mariang ka jing kieu jong ka jing shit bat keno bakadon ka jing penken ya ka Meghalaya Land Transfer Act ka seng kala pensha ru ya ka jing pelong ya ka jing pensngo paitba ka banlong ha ka apu artarik ujemang bat kerpat ikinong shong shnong ban ya trailang da ka ba penshai bakani ka project kan kata ya ka leer ka bat ka saudong saukun jong ka thany hapo ka district kar imat ni sngo khia shisha bakin jelai kini ki cement plan hapo ka district jongi balai kalong kajing persyak jongi ya kata kadai namar ba amdai bangi persyak ya ka development lani ka yokam yo jam ki khun samla handrai kajing shisha hi ka don kajing tapat ya ka mai mariang kumjoro ya ka imlang sa lang hapo ka district jongi Meghalaya Land Transfer Act kadai ka ain ka bayada ya ka khandau ka siap jongi ki rit pai te hadok mentahi ka sorkar imat kampada pentrekam bahaya kanega ain bentelakam ya ki bar jala benthiet jaka bar bendon kam bakla ya ki jaka ki jongi hangne hapo district jongi te kumta ka katkum bajing tip jongi wat hangte hadai stong ru ki la ki claim comply ya kata ka Meghalaya Land Transfer Act bakin haduk bakin dayo ben di jaka ya ubar jela bentay ya kata ka Shri Cement plan hang teh hapo daistong UMDC Ketura Ubernat and Marak Ulabu Jingkeli ke Sokar lo ke Jingkeno bakadon ke Jingle Siliang ban pentrikam ya ki kendon an ha ki jingja badangshen da ke bakam ba ki nongelam hagaru ki sha penshitom kat bai ki weipat la shu pengat tang ki jing penshitom ba malu mala ula keno ru ba ki don ki nongelam ki badon jingedei bat ki seng sain perthei ha ka ba ula dawa badai ban ai ka ju ka rukom penshitom ya ki ru kumju bat penpau ba ki nongelam nagaru ki sha kem ba ki kershan ya ka hok jong ki riulum umarak ula dawaru ban ai jamin ya ki nongelam ki bala sha kem. Civil society groups and the leaders of the NGOs
who actually stood for the rights of the people of Garo Hills, the tribal people of Garo Hills. Now, they have been slapped with multiple cases, and no bail is being granted to them. So, the question is, why there is favoritism in framing charges against the Muslims and the Garos? Why CM is being partial? And Mominin has particularly cited in his pet speech that before coming to Tura, he has talked to CM, he has talked to Deputy CM, and he has talked to the opposition leader also. And they have no objection. They want them to contest. That's what he said. Now, is it because that they have been contacted, like the CM has been contacted before the whole thing started? Is that the reason why charges has been minimized? Is it why they have not been framed equal number of cases as has been charged on the Garo leaders? So this is the question, and we are asking the question now: is there a nexus? Ka Meghalaya People's United Front lani ke MPUF East Janty Hills ka penpau ka jing sngokhia halo ka jing keno penslam ya ka jing ai jing Shakri ha ka District Medical and Health Office daga baong ba kinong tray kim shim ladon ha ka por bagi pat ba kilej pan apply ya ka birth certificate. U President ke MPUF u Kershan Bala u laong ba kene ka jing le ka wan ra jing iki pat ba ha ki tan yong kendong bat kala kentu ya ki bo badai khmi bakin bu akhmat ya ka jing Shakri pat ba. Ula banru ba ka DMHO ka daiban kentu ya ki nong tray bakin poi ha ka por ka babiang ha ka ba kala maham bakan le da ka bating lada ka ni ka jing le ka dang yai beteng. Niwan mata kasi hamtam hanya po di semua banele na mata jonga bas tibikit nyo ngiwan ne po office nyo hadum ta la kan arbaje aduna kan aruna naliang jong na baterai ne tempat banra tengi yung baseng ni perem jur hamtam ni baterai sarkar kimde ban le sting na mata pat ba namar phi Shakri na mata pat ba katulop pio na mata pat ba ba tulop phi hanrai kimde pen saja dan mata singi ngala warung ba di semua ngala kendu ban ngala keren yang di semua lah, orang ingin nomor personal tu akan keren, uang berabor lo juga keren, personal tu akan nomor hakon biangpor, neringa hadum tak kamu man ke biangpor. Ka Voice of the People's Party lani VPP East Janty Hills kala pelong ia ka jing ki persya da ka basyong ka lain mengor ka ba shisngi hakmat umot dur jong uwo kyang nangba ha office jong Deputy Commissioner haklerian. Bandawa Paweng no ia ka jing terwa pentri ia ka Shri Cement Project aga shnong daistong. Kinong iki persya ki bekentup ia ki MDC kinong Traymont Ngobha bakinong shong shnong kila perta ia ki kentien ban persya ia ka Sarkar MDA bat penpau ia ka jing Ngokhia halo ka kamai kaji bat ka jing syak khang ta kamaryang. Kinong elam jong ka seng VVP kila ong ba ka parti ka yeng ringkat bat kinong shong shnong ki besyak ta. Bat maham ban penjur ya ke jeki lada omweng ya ke ne ke projek. Aduk menta ompat yok jubab nagi buah penyak distrik. Temu jong kene ke Sri Semen Banwan hagi tegi jaka kalong kabale da kabor. Namar kipat ba nong jong chnong pe kumba piliui hagane ka jing shong kelan mungor ke jongi ban yeki haga balawan yi simenta da ki nong jong chnong jong ke chnong dai stong bar kumjo ki nong jong chnong jong ke ilakai bro ka we. Tinggi sengau tu kumangi ying nado pasdang kum ka parti bangin idol nakat batki bangin nom syak dalelero bakane ka company kan yo ban sedop ya ka plan jong ki hangte namar ba kumbabi ba kipat ba ki yam ki linyar ki ut namar shwa bakin du ya ka plengja ka jong ki ele kat bala ban penbor ya ka Sarkar ban pendam no cisendon ya kane ka Shri Cement bat ka baar kumangi la pen tip segi kot kebor ba ka VPP ka baju keren ka baju ying rekat ba kipat ba ti kalong ka jingkta ka basir khai ba nadu bakhang yau dewyong ha kane ka dong ka thanyi sejentia ka jongi ti kumangi ong ba balai la ai la tang ye kini ki semen company bakin kamai spak kane kat bayangi utrai ritrai muluk ngimyo ban kamai ti ka khobor ka basai sa ka Sarkar lada phikwa bakini gismen company ke ba phila ailat ke ba long ke ba ajimato ye phi alat lang yengi lemda kumta kane kade gadang tangga jing sedang
ban ngilaro ban penbena ba borok kini ki cement company kat bangimpat yo ban ki doyong makiro ki dai ban khangswa. Ka District Legal Services Authority West Garo Hills ringkat ke jingat trailang bat ka MLSA kala pelongnya ke program pensngotu pai ba halor ka an Pocso Don Bosco High Secondary School Rongkhon Tura apo ka Nalsa Jagriti Scheme ahajar apusan. Kidong penyat bat kiriu start an kila ai jingkren yagi kena kelas 12 halor ki an banyada yagi kena ka jing armet dang kena ki hok bay day kat kum ka an bat ki jingada na ki jing sha ban ben. Ringkat ka jing ak yaki drama ka bapensuk ban pensngotu yagi kendon ki bakongsan jong ka an ya ki nongpet. From police department, I have come and I have told them about Pocso Act and the various offences under it and the provisions, the child-friendly procedures under Pocso Act, and ask them to be aware of their safety and also to report in case of any offences that they see happening. It is very much important because when I ask them, do you know about Pocso? They have no idea about it. So they do not know that teenage pregnancy is actually like it's a mistake under law, right? Though it is a consensual act, still the boy can go to jail. So these kind of things, if they know, they will be more aware of their bodily autonomy and the law as well. There is a certain amount of cultural normalcy around young marriages, but as per law, all of them are cognizable offenses. So there is a need to make them aware of what might be culturally appropriate, but legally it is not tenable. So they should know such things, and these kind of things do help. UMLA ka mau kerwat uba Renekton El Tongkar mentagasngi ula penbena baya ka Rilang College. Ka badang syudep tei temai ka badon ha kasdong mausau on plipat ba no ha ka laipo torik ujemang da ka pentip ru ba ka soka jela kadang perkat ban ai CNRD block batemai hapo ka than Shiliang Rilang jong ka Southwest Khasi Hills. Abakrana ka sngi pli ya ka ATM SBI ha ka office u deputy commissioner ha mau kerwat uba Tongkar ula kerpat ya ki bo badai pet ke SBI bakin plieno ya katna trekam jongki hagatan ban penyo ya kinong shongshnong ya ke jing ai jing shakri jongki bang. People to the staff of the DC office and the nearby offices in particular who will enjoy the service from this ATM. They don't need to go to Maukarwat market. They don't need to go to Maukarwat SBI where they'll have to queue there. But here they will be the first people who will get the opportunity to utilize this ATM. I would request through this small meeting, yes, I have approached also the bank authority from time to time to request them to open a branch, one more branch in this district, especially in the Shiliang area, which is very, very necessary to have another branch in this district. I hope to see in near future. Yes, we still need more ATM also, but if we can have one more branch, it will be it will be a great help to people of this area, especially of people residing in that area. Ka FKGGP beredua circle kala kentu ya us iem jong karat marwet. Ban kentiu ya kajan tenrai kajan tawa rendia Khasi haga jaka jong ki jan tawa ki Assamese haga program bala pelong haga snong badon haga jaka kaput. Kanega kenhuan kala ong ba kanega senjam ka temu ban pengklan ya ka culture Khasi ban pentikna ban yo jing pen itu ya ka riti ki dustur jong ki Khasi. Kinong elam jong ka FKGGP kala ong ba ka jing pendon kam ya ki jan rendia hagi program patba kan yarap ban penne ya kariti dustur bat kan kentiu ya culture hagi jaka ba isyong seir kom hagi than kaput. One Facebook direct marwet ba ai thok mo mo ba ngyo ndu ya sim baik marwet ba ngi ai no what sti ya ru lingdo mo to bang pat yo sim baik marwet ba mat chuba dei ban bakla mo
dan any culture program ni sport lu hisnong ne school ne national sunau rumah ai burom naga jai Khasi ranger ni mo ni president mo Mentangnya page ki kubor na keleng ke pertai. Menteri Rang Bakduk keri Narendra Modi ula pelong ia ke jengi keren bat ke Menteri Rang Bakduk ke Itali ke Georgia Meloni ha Rome menta ke sengi ban pai kemat halo ke jengi dei pedeng ki ari ha ki tenat rekam bakong sam kentup ia ke kam kai peteng ke jeng bei tingka ke jeng start teknologi ke tenat ya dari bat ki kam penmi boarding baro ar kini kinong elamri ke le keren halo ki kam penroi ki bakta ai ke than bat ke pertai hi baro ke wei da kene ke jengi keren kini ki ar kiri ke lapan scam ya ke jengi te ke jongki ban penyar ke rukom trailang bat ban kentiu ya ke yok ke kot bat ke jengi dei hapdeng kinong shong shnong jongki ne ki ar ri रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। Mentangnya page ki kubor ya lekai. Ka Shillong ke lapan krek ban pediang ya kinong penyat sports hari kari haswa bakan kut unia ubnai ha ke ba ke jela ke lapan stat ya ke jeng penkrek na ke benta ke National Games ahajar apunyo. Menteri Ketenat Sports uba wailat miki shela ula ong ba onye soy ke soskular ke belapan kela ban yo pelong ya ke ne ke lempung ilekai ha ke laipo terik menta ubnai ha ke jeng don ringkat jong Menteri Ketenat Sports ke soka pedeng Mansuk Mandavia ba ke jeng temu ban pelong ya ka centan shivir ka ba arsngi ha ke tang ulai tu ba ke jeng penkrek ke layat syak ringkat ke jeng yo jengiro na kinong penyat keri ki bawan jurib kat ba ke jela ke lamang nrus pak kelur tingka na ke benta ban pelong ya ke ne ke lempung bat ke lapan jengerap ru na ke soka pedeng na ke benta ke ni के अलावा हल्द्वानी में the Union Minister of Sport, along with the Minister of State, along with the different sport official, will be coming on 28 here in Meghalaya, in Shillong, where on 28, 29 there will be this meeting where they used to call this Chintan Shivir. And last week, our team from Shillong, they have went to Delhi to sit with the sports ministry regarding the to renew the agreement, because it was for, I think, almost 7 to 8 years now where we signed the agreement. So there was some correction to be made. So that will be happening on the 30th of this month. Ka Directorate of Sports and Youth Affairs ringkat ke Meghalaya Athletics Association ke lapelong ke State Level Inter-School Athletics meet ahaja apun riau hasai STC Shillong nehu campus ban lumlang ya barok ki khana ya lekai na keleng ki benta jong ke jela. Working President jong ke MSOA iba John F. Khasi ibala play ya kene ke program ila ai khublei ki nong shim benta ki bala poi sha ke kerdan yakop ak jela ba ila penslur ya ki ban but ya ke jinglong babha kajing preshitom bat kemensiem banyakop iba kharsieng ila pen pauru ya kajing pen krek jong ke jela ban pelong ya ke National Games ka balai khundai hausnam ahaja apunyo da ka bakhot ya ka kum kalat ka bakrau na ka benta ki kenhun ye lek kai sports ha ke jela
high jump and the under 16 girls javelin throw. Up next, we have the prize distribution for the under 18.79 meters. Temen tapat ngepet ya ke jenglong juman ke sembeneng hak lengki benta jong ke jela. Hatura kajing kriat kelong kat pra degree Celsius, bat kajing shit kelong arp kundai degree Celsius, kajing sengam ke hau-hau kelong nyopo na ke shispa, kajing hap slap kelong iway point san millimeters. Habapai pat sunong ba shilong, kajing kriat kelong kat pra degree Celsius, bat kajing shit kelong arp kulai degree Celsius, kajing sengam ke hau-hau kelong prapua na ke shispa, kajing hap slap kelong lai point iway millimeters. Kat bah hajawai pat kajing kriat kelong kat pra degree Celsius, bat kajing shit kelong arpulai degree Celsius, kajing sengam ke hau-hau kelong nyau pusau na ke shispa, kajing hap slap kelong san point pra millimeters. Kesun beneng kendum loo bat kelak bandon kajing hap slap atura shilong bat jawai. Syaban poi syek bekut jongkan ketup kubor ngini pek biang sa isien ni kimat berkongsan. Dawa Menteri Ketenat Kekot Kekia Banwan Rai Kendon Berperking Ban Kanglat I Kendum Kemram Kenit UG Nangjur kejing tokit halo kejing syak penyap ha permadan Dawa kekun lingdok nong lait ban tokit ya kejing syak penyap Ya syakmat ke KHDC ban penbej ika kam ban itu SEM haka hima sora bat pelong jengekran Menteri Rang Bakdu keri Narendra Modi bat Menteri Rang Bakdu ke bat ke Menteri Rang Bakdu ke Itali Giorgia Meloni harum mentai kesini. Teparlok kaptu ngilapoi syakabekut jeng ketup kubor jeng mentai kejan miet ngin sia syam yang selesai kesini hak kejuk kepo kebesibun ni kepo jeng pibaro.